Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungathi nje subscribe le channel and uphinde uclicke i-bell for ama notification. Kwi-video yethu yanamhlanje sibe sikhuluma ngayo lapha indaba yalo lapha noUzalo. Sibonile kuZalo kade ukhelitrenda khona lapha kwi-social media. Litrenda ngenxa yayo lapha indaba kaNosipho nayo lapha indaba kaNjeza. Le episode edlale ngazo lapha ni2 November ngayo lapha no Tuesday iyo lenza ukuthi uZalo litrend kakhulu, and le episode kahle kahle le way bebishaye ngakhona bebefuna hlahle ukufundisa isifundo ngegender based violence. If uyibukile ke episode yangazo lapha ni3 November ngayo lapha no Wednesday, I hope uthi uyibonile le clip encane edlalile ebekhulunywa nguye lapha noNjeza naye lapha noSipho beqwashisa ngayo lapha ni-GBV. So impela ama-fans awo lapha noUzalo impela beyibuza hlahle kuzokwenzakalani ngaye lapha noNjeza, ngabe uzofa noma kuzokwenzakalani, because phela if uyibukile episode ubonile ukuthi ulili wenze njani, umdubulile yena lapha noNjeza because beyidefender. So thina suZimi Live impela zamile ukwenza research ukuthi sibheke ukuthi ama-teaser kahle kahle athini. Bathe ema besitshela kuma-teaser basho impela ukuthi uNjeza uzoboshwa, uzoya khona lapha ejele, noma izibe ngasitshelanga ukuthi uzovalwa iminyaka emingaki, kodwa bavezile impela ukuthi uzoboshwe khona lapha ejele ngenxa yokuthini uhlukumeza umuntu wesifazane. Siyazi uma uhlukumeza umuntu wesifazane ukuthi impela ugcinela khona ejele. I hope ukuthi isifundo impela bazama usifundisa sona ngayi-GBV. Ama-teaser impela veza lokho, and awavezanga ukuthi ahlahle uzophuma nini, kuzokwenzakalani futhi icala lakhe lithethwa nini. Into abayivezile nje ukuthi uzoboshwa. I hope ukuthi maybe kumele abade beyibuza imibuzo ukuthi ahlahle kuzokwenzakalani ngoNjeza nangaye lapha noSipho, ukuthi usuphendulekile ukuthi ahlahle kuzokwenzakalani. uNjeza nozoya khona lapha ejele and noSipho uzoqhubeka ephila impilo yakhe, even though yena noNkunzi ngathi befuna ukumsiza nalapha noSipho, kodwa sazi ukuthi kuzogcina kanjani, kugcina kwenzeke kanjani. So bona ke kodwa makhamba isikhathi nama khona information engitholayo yazi ngikhona for wena ngizokhe ngiku-update. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe ngawo subscribe ke. Danke ngiyabonga.